दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज है इंग्राजी नवबर्षर प्रथम दिन और आपलों इंग्राजी नवबर्षर बहुत बहुत शुभेच्छा जानालो और आज आम अकमान सरुके पिकनिक एटा राखिছোঁ और ये पिकनिकत की आयोजन करिছে आमी आपनाक देखुवाम गतिके भिडिओটো हेकलके चाइ থাকিব। एया फाइनली आमी आहि पलो पिकनिकर स्थली आहक आहक भिडिओ करिम या आटा गुचाई আছে আমাৰ কাজু বাইদেউ কি আয়োজন কৰিছে পচলা ভাজি ইয়া কি ইয়া ডিম বইল আৰু ইয়া আচাৰ এইফালে আদা ৰচুনৰ পেষ্ট আছে নাই ইয়া চাটনি क्या चाटनी बनाइছে ইয়াত আছে উলকবি বন্ধাকবি পিয়াজ আদা জলকীয়া হৈ গ'ল যা নিমান এবাক নাখি দিয়া এয়া মাছ এয়া আপোনালোকৰ হৈছে বইলাৰ মাংস या भात या कौरৈ आचार कारिकर आमार एजन दीपांकर बरा और भाईटी गुंजन बरा এইবোৰ খাই পাত ফলা মানুহ আমাৰ তুমি কোৱাচোন কিহে কিহে খাইছা বইলাৰ চব্জি তাৰপিছত চাটনি ভাত আপোনাৰ হেৰি ঔটেঙা গাহৰিটো আহিছে ক'লে গাহৰিটো পিছত আহিব ঠিক আছে ঠিক আছে এইকেইজনে খাওঁতে খাওঁতে মোৰ দাঙিবই পৰা নাই এইপিনে এজন